sithola i-domain ye-f ka-x equals square root of 2x minus 8. I-domain siyazi ukuthi ama-inputs esingawafaka kwi-function ukuze sithole i-outcome eyiqiniso. Uma ubuka le function, i-domain izotholakala uma sithi square root se-non-negative number. Ngakho u-2x minus 8 kumele ube larger than or equal to 0. Uma u-2x minus 8 kumele ube larger than or equal to 0, nje besishilo, lokho kusho ukuthi ke asibone ukuthi u-x kumele ububa wona. Uma sithe u-2x minus 8 kumele ube larger than 0. Sizothi ke 2x minus 8 angithi is larger than or equal to 0. Ebese ke khona sothola ukuthi u-x wona kumele ububani, sizo add u8 ko mabili amacele plus 8 ngala plus 8 ngale. Ebese sithola u2x is larger than or equal to 0. Ebese is larger than or equal to 8 njalo. Ebese ke si divide umabili amacele nga2. Divide by 2 ngala, divide by 2 ngala. Ebese sithola ukuthi u-x kumele ube larger than or equal to 4. X kumele ube larger than or equal to 4. Ngakho i-domain yethu ama set of real numbers are larger than noma angango 4 wona qobo lwawo. Ebese ke sesiqedile.